Abusia me Emma Watana Sensan so Emma Wakwaba from Emergency Ghana TV eso na sana daye no story ayensa akano ene neme babe pese mu eje ma no to nya kwashe sem no futu sem so etumi edi efim na na sero ho Emma ye no eye enne ababa wo bi ode na sem ababe dan obrajumedi na nyina ene se abrante bi ene na wo memu miensa abusia abrante ne hwenkora no odi asem no aba bede obrajumedi so mo no na abrante no entimi entineni emfa hwe no because ye say obakofo sa enso yakopɔ ni kata na benu so so a eya na emia no kure se papai enhwe ne mma abrante ya ye accuse ne se onhwe ne mei ye nyanma ode ne die piso na abrante na nkasa so ne maame enso de bi ebe piso se ma baba we ken se no kure ana se nya no kure ye hwɛ video no ye hu mu no kura egumu ye hwɛ video na fe ye Sarah o ti say se de wo si ye nyame adom no kache obolo financial woncha wontena se wonya say 5 months and obetena se ntena se kom yo Sarah boy enkomo wona wonam de na de obepia acho we de na mene be medinity mene na wo miensa ba ko miensa ni nyina ya mekowo mo to wona be me woni be me binete na me wo ho be ma no be yo ho ade afiri nsam we de na wo hia no ne ko wo miensa ti san ko wachi kura na eni nkomo no foforo pacho na me ko school bo mpata Pentecost wona na ehwem okay na maame ya reda wo kakra nti hu boy no na maame ya se menyem a obetimi ahwem na o se ani na menyem me ba no nti me wo first born menya 1 week na ne maame be fa me ko nyina hini ti me ko nyina hini menya be 3 months na me sa bai me ba na me ne tia na esa nyem de tosmienu bebe ni fa na mam kasa ni enko the same thing na me kwawo wo maame ne ho no ti me kwawo ye no na maaso ni kunu etu kwan ko baby ko ye adwuma kakra nti oba ya asema o rebre maaso ne say obi afre ne phone so na nipa ne frɛ no say me pa cho nipa smesi ne kunu ne wo sen ai o se ne maame nka nkyerɛ wo agimi pa wonim nyansa akora ne yamfa na amlo ye de ne ble na aso debi tubo Sata bema no wo be ye ho ade wa ma ye ho ade eti ohunu na utu kotena na so ana na de na maame no moyi na me ne maame na ti ne me nana ne ye dos ne wo dan baako tie no ho pressure e na wo di tu ye okay ohunu wanyamfie be sen sa time so na mo 17 years that's right Sarah abawa Sarah 17 years and I wish she and dear pon what they two trim bosh and on net saying, I tell my Irish, Muso, dear Bema, me 2 naming na quacotena. Ah, catch him so bet me a shame, Semenya, by Minamico school, Naminian, and a Mijay. Until what the guiding in say I've been to trim. Says a 1 year more day. Or bet me a shame. Until a friend of mine, I make her say I, or be shaming to my many blame is cafes bono. Amede to tell me near many na me de ko wo na no be ma no o ma me ne ba ware ma no na say o ma me ne be say o pe ma no na be ma na ne bia o ne ma me nko na edi ne ma me ka sese ya no ano no anti o ko hu no ko bo ne ma me ne se ma me hia wo ba bi friend Sarah me ma ka chen so ma me so ko tu mu nkyene ana ma me ne so ka be tu mu nkyene kire wo to aswe enti wo se sinkura ne miense tobo na wa wo mienza ba ko na fe no anyem no a wo se ko obi ba ya ye kan ho asem kire nti wonyem ye no a wo wo ye betu bedi ba cho wan tu me din wan blame is council am taduane ndida sata na uti fine na meti me ma me fie continue town so ama unkomo no anye da ene me ankasa me nidi mpesa me na menunu ba ma woni na di kan wo ba ko wo ko school 17 years no wo hunu na woni na wo ba ko na wan hwe wa metu bedi wa mbre uskada edi akono be nko ani da so ben are chichi sem ben na onya ya wutimi to asosane ne ko wo second born na ma sitine mu no me ko wo ba ye no me na na aka chem se me ma me di ofrim nti me na na aka chem se ma wale dia na me nko na me kunu han dan ma me tina baby am de akola no be fa na edin na o chere me say wonya adwuma bi wotakwa wo ye nti me mbla
Ti me ko wonum no na me konyem de otoso 2. Enti that time I wo na oba first born was saying No 2 years. 2 years now tam ne free kuma se de ne ko takwa. O ko takwa ho no ko hu so wanya adwuma eye. As say de wo a wo be hwew. Okay. To aso free takwa ho ne mra. Nti takwa ho num na asa adwuma no ko fom. Na katua no omum tumu ma no. Eno osisa na tie dia o de nkola na ekoma ne maame first born o de na ekoma ne maame na me so me mbra me maame wonti se one ne maame be kasa na makwa akọ second born one maame ena one ne kasa na tie ase na second born and third born okay nti uko eni na wunya wo ye ba ko na na ekura wo okay na me de ne ko nti me ko wo ye ni mu na maaso ne be ma no me kunu ne maaso no ekunu no ese mebusuani bi afre na didi na tem say ya mfame amble no na onja ise wo di mani wo fie wono no na mentena ma ase nche me so asem na wakan meni mu hwe mebusuani bi ani mo namba ena ode me bre mebusuafo nti ode me bae ne no anu no nhya akola no nhya nkola ne nyina na ma me ne beti na wono wa school no wa anko wa mpa adwuma bi anye wa mpa bodwo bi anye wa mpa nsa no dwuma bi anso ansua Sarah wa anya futufo bi asa abre no san mene boy ni nya kasa kakra nti wo sesa nkola ni nyina akoma ne maame ewo nyina hini enti wo be ma ne maame kunu ne ka say wo busuafo afre no edi na tem mo di na tem sen o se nipa ne frɛ no no se ya mfa akola na amblo ye de ne ble na aso nti jai se wudi nani no na wajimi ana onfa number ne nso a nipa ne de frɛ ne mla o se na asɛm ne na shinti o delete number obi an wafre wadi watem no wanti tam na ma wo 1 week hyedem na ma aso be yi me ne mego abonti be ma na oba no ma aso be oba no boy ne ma nyo no ka sa wo a wo be hwe wo acha yi me ne mego abonti se me mbra me ma wona me bai okay enti wo call no a number no a wanfa number no ama ni apam wo na wo yi ne ma na okunu wen sa abre no sa tam na no so wo kuma si ha ye adwuma no ye adwuma wa sa for printing press okay and asanse sa wo no no nyina na aba e jankaba wo ba wo na ne ho biem choaso me bet na wo no so me ne tete sana e sa wo nyem de to so me ensa he Sarah ma wo betena kumase no a wo ba ko hyedam no a yedi wani ne nyina no wan sua hwe wo ba yen so wan mo so se da bi be me first one we dey kan show me card ba ko second one we kra dey free one we free one na busuafo etimi ma mani na we den na san be tena kuma se benyem third one kan ho pampo me ho se na menyem na wonu ade ya denyem Sarah den ya denyem ade ofo trotro na wonyem nti di ade na eye pacho de otosmienu no wa na ntintem wo cheye no ko 3 years no da so tifo nti mi hu ya na me funa nya 6 months me kire se di ade agro be na ko di ya na wonim se wonyem mu afi hu ya na wonya 6 months no pacho na de na me ne na ti obi container na muti container pacho wasiesie se dan mu ana pacho de na muti container mu sen me da sorry anu ma ba me na nam ho no container ni mudie na wo mu amutim machine no mudie printing press ni enu bi mu na na yeda nti de so na na moda no wo ye wardrobe wo mpa no ni ade ntuma wo ba ye de se wo nti ntuma no de se so e hwa na mudie agro ni nyina ante hwemanim wo de ntuma no printing press ama for printing press ye sa de china mo ba na ye nto ade a na se fride si anadwo no mo workers no binum asafo boatin e ma printing press amanfo je na school for exam si ya printing exam sheets ni ade amanfo aye cards ni ade na maponko no no wato ketepreku wase bisunya to so so basara brani apon ahanti wukọ a wo de oba ne ko tudi akura no kokko da keten ntoma no so ade ba bia na wotie na untimi na ho na me na na ye se ma wo ntimi nko na me kunu ha dan ma me si yo mo ntimi no me ntina sa dan ni bi ko se ma me afu
yen hwe we a working eye hustling as a o kire hustler way yemra from kakra se time ben na ya na ofro ana time ben na unim se printing press ne pon a wo de call na adwuma ru ano na adwuma na yemienu nti aya na wo baako na ono so hwe ba se mo adwuma ne din ko bodi pe adwuma ru ano na obenya asem ana no mu onim sa mo da ho onim sa mo da ho okay anti na yemienu nti adwuma ru ano wo baako na yenso ye da baako adwuma ru ana mu da baako aha no oye adwuma wo baako nti na de meme ne boy ne dem na on time okay nti time ben ena na wo kokoda no do ono ma metimi ko be 5 na be fia no pa enwumre 5 na 5 na printing press upon only otimi pon ne your wife buy anu upon say no kwan so na ye adwuma wo nti time bia no otimi pon okay enti scenario ewo mu no wo kura baketu asa time so ba no be 2.5 of no ko 3 years na wo kura baketu na mo ko da container mu na mo da form wie no sign na live in city Mande ma bele na mini hobby me na container mu da enti gisa wo kire me sign na esiti ya den tuma ne se wo bi wono wantuma no wan ntuma ana ntuma 2 years akata so yibi be shit no no wan de se wono aya das enti oba ne da so bi oda mo finfin na wo ne da so nti hono pa hom ka ben ahoto ben ena woni akoda wo kura wo ketekete no wutimi nya ene ne kode da container ni mu ama nyinse to so miensa baaye Sarah mitio enti de bia na ukoda de bia ndi na mene net wo container na moye de didi aya jumeru ana na bia oba na obehu sisi ya na oma mister se me pantele ni nyina no okom de wo yafunu mu but waya se de still ano wani je ewo ho enti wu ya ne se wonyi wanya 6 months container mu baby we container baby kaza container baby okay enti wu sa wonyi wanya 6 months no de biem ne si acho wanhwe me ni nyinsi na ada kosi se me wo ye nkura no me nse nyina so anto obi adin da na wo na de wo ma be ma no se kokko ne nkokota no ta di agroba area ho no ayo mbehwe bo aha ena me ho eti wanhwe nkola no bi ada eti last one na wo ne container baby no a wo bo na mane se wonyim achai wo bo na mane a wo ka dey oya osinga obe mama kone maame ho no mitio aya oso obe mama kone maame ho so maame no so enam de papa ne ka kire ne kunu ne kan ni ntina maame no ne mani nhia aha nte den na ode be wo ye hwan na ya no obo a wo sa akwa no so nipa obo a me de sisia de oni otu kwan kakra otu kwan okwa brochi hwan na bo a wo madam for pa friend oba ya ana obo a wo na bo a me be yi me hospital no aduane ma me tini operation ko me am klobi a ultimate awoni mi ensa nyina ye operation last one ye operation na wadwen pa ne sen be mana na woni ne te no na wadwen ne sen na de wo ye wo de wo hunu ye wo wawo first one ya metu din wanhwe wo da wawo second one eno nso ko maame ho ya be yi uni ma 1 week agu abonten ni nyina antre wofo wo san baaye ne be di do wo container mu anya container baby na wadwen e kire wo sei na me ni maame nti me fa maame ne sen kam de ne be me maame oso we dey me fa maame ne sen kam de ne be me maame because na me ni maame de hin ma so enu anti keke na ne ba ne ko wo ye Sarah pejauti ye din komo feel free what enu anti keke na woni ne ba ne ko wo ye se uni maame o pese o fa maame ne se o maame ena woni osafu boatin awo miensa de na sie ntie ma oba achoyi sie nkola no enam se me na nam ho ye nya ba bi ntina tim de nkola na kotena madam fu bi nche wo eputoja kola miensa ba ko de ofa ba ko ntimienu ne de on show ena wo so wo sesen no me friend na wo se an ba ko ne bo
nti mienu na aka ne ndɛn na ofisa ya mango ne asiesie no wahwemu ayi sɛ mienu we de me pɛmesrɛw mempɛ mienu meni ni nya kasa kola ode nkura no kɔma ne maame no me tɔ nkura ne ntaade ne mpabɔ ka kyem sɛ nkura na start school no maamo me tɔ ne ma no na me de ma no me sɛni ni ska on ka nkyɛ ne maame sɛ me na me ye ɔno ana ye tina maame no ho mete sɛ de nti na me ne na mo no na ɔno no na e ba bɛhwɛ nkura no hwan na bɛhwɛ nkura no ɔno maame no no sa asesa nkura ne de ɔmo play me den time ni nyina so na me sua adwuma ade adwuma na wokosua ye it's labor acho na me sua ti wapon ho acho de me sua ni 2 years na maame ne de nkura ne ba nti na me ne nkura no ebi ebeda no ne nkura ne didie mu na madam no ni nti na osese wanya mfie say 26 divided by 3 big mama yanko so only no 17 17 no first born was 8 years and 17 plus 8 25 and the next is 20 and okay say be a when you're 18 and 25 they say over 26 years they say dear partner wo person wo ye just say me 26 years ukutanko la 3 oba panyin wo 8 years upon the bema ne di ye wunya bema na busuafo bra bema no start say wo ye sa de we say no na 26 years and anti what unufu nyina egoi Sarah onye obi a asasa wo ye ohun say wo ye homeless yo minimum nyanka bebre omo kuro yi mu a trebon wa hunu na ni sokura metimi ye adwuma utimi ye adwuma enti usi so adwuma ben na wa ye pen it's labor no meba mame kwa homa no so asafo boate aboache hello ma now what to say ya dumu ya so ya ho ya wa hapa akwadwo Sara owusu wuni no acho se ma ya no mo de na o se na meka na ya na obehunu na ya mpachi yo ya wa ha no watoaye no oboye nkomo bi se ushia no bra no wo mfie dunsun 17 years na ja wo de passem true na ni wodi tumu wo ka kire ne se won wo na wo ma wo a wo behwe no ono wu de edi kan wan hwe no wa metu akoda ne din de to so mienu owo 1 week pepepe na wo maame ne wo papa be yi ni ne ma tugu abonten pam no wo bedi wachi ebeda wo nche wo container mu wo printing press bi ani wa wo last one no wo se nkoda no ba ko pe na behwe no mfa mienu no aka no e de na si ayo we de ma me dasi o ka se me ne we ma hwe akwa na oboa na de umi se tana mi sia na me fa na me no we na satana mi su adwuma ana me obi yi container me na me da nde so ka se me dubire nkutan da no kure ana me ne da abene no we punanse ne man se dan kuye na mi su adwuma ne man kuye ti ma me kura ya sana se o we obefa no ana no kwatena nti me wo na ma me fe me se o ne ma me ntokwa ne ibusama so na ma me ka ten se ma me se no ma ne mla mama me kura jana kama ba me sa we answer watu aso wo kan se wo hia no na ne ma nkoye no na wo kofo obi ba wo ko school 17 years ne na kowo ebe de na abrabo no akoyi amamo asa ana na me sua adwuma de ba se na wache in she right wo de to ankoma no so in she right ne man ko na me ma me sisi sada me ma na mba ka me sua adwuma ni wi ana ka bi be bi ana ma ba me de no koye no ma me fe me o sin tokwa o fe ntokwa ni ayi se ni ayi ana me se o ma na mla oni me nua mo keto mo nyina ko kun to ho ana me so na ma na baaye to ba na me sua adwuma na me nya adwuma wo takwa ana bi fe ba se fe me se na me nya adwuma wo takwa na me nya bibi nya yi ndi ko taka kwa ni pana me ko no me adwuma no ntia me ka ti be 3 months kwa no ntia me ka ana wo fe me se isi a komodi akwa ni yana me sadi a isi ni pana me adwuma no ntia me ka ndi sadi a wo se o behwe ba bia me ti wo ko aka tem se unya ba o sista ba ko ye
choba juma tu pasa woni kwa juma ne mu ba hwe bebi ametina debu anu wa wa besra me ana misi ubra se wo ba no ba wa je se ba wa beta tu ba na wodi ne manyina ba na wa nko bimu na se no nka waja ne ha no de se ne ba na no obeba na ne obende o dem se o ka kire me se isi tabako se o choba chom na no nya juma so me ko kra no kwa no de ne ma ko jamu wa yu takwa station ya me de me ko fa ka me de ko e ko e dem ya fa o fe me amana o ka se ni ma ko ntinya mo se na o ka te me se o si tabako ye choba nti o se mo ko na ko ye juma nti o ba hwe ba bia me te so se be ya ebia paso be se me anu wa de no ba oba se wabuti mpo se ne unko bium anam so unko bium dia ne bla na nyina tira se me no titiwa na ATM kana takra krasa ana me ATM kana waso pese wo ya yi uti kusia ne yi wo hospital bia ne yatin so se garam site ne yamanfo ba ho ne ade nti pese uti kusia ne ade nti ATM kana me di hu skana ma na akoto ne ma na be o ma no mo o to adwa na wa na no mo kun wo di fifiro ho wi na ko jiska na no mo kun nto kwa saa na adwuma ni guye me ba jina so ma me Sarah tena se yi o ko ye no ko ye adwuma ho na obi beto ko sua na ne ko ba cho the boys na bo no ma o mo ta o mu ntia o ko jin so anu wadidi watem ebu on so o se me de be ma saa de bia me de be ma saa na ko sua a che de free me ne o mo na tifi ntia na me de ma o me chese wo se ntokwa de di kan uko ne maame ho ne oni anu nkoko ya no ka se ye mfa umra e de ne de ntokwa ne ba ni nua baba ko pena eno kula nsuo hu na me ne ko ntokwa na nsuo ye ko nsuo ono no dimika nsuo ne so ye sa no wo fam ni bia ye tietie nsuo ni to ono ne kwa no sa me obi amako ofoforo o sa me ko sa ne de no no atam so ai no ko ja me so na menyem na o che ne bo no ma bo no me be fe na mbe ka kire ma me na akora na no odin na me so me keke bi kire o se pacho na akora na no odin o be fe na wankasa woni baabi afa o se o pese o fa o se baabi ayempe entena wa ni mi a o so nim sa ma na akora na ha adwin ni nua sindi me ko ofoforo na akora ni na ma mbo no wasi ntokwa ende kasa ende ma kasa biti sesen edidi atem ne odi na tem sen ene die onkai yo boache to aso ma me ko suafo na oni omko ho ne aduru yenko ti yen sa na adwuma no nte pesa na ono ko ntokwa obi aso matubiem ana adwuma na egu ye ada fe egu ya oba se oba na medi kana na panini obema ana ona ne yedi ka wo no antu ba na asabe fa nyi sa foforo so wo fa nyi sa foforo na me anu kana me se isi ane de me ho atrementi se be ya amesa fa nko ima mu bi na ka wonya yi so onto so wo sa kwa na entetem mi ba o oba yi wa fa no wani na wo baako wa batena wo nche wo bi de hie se wo wuto wo so ana biribi ye no anti wa mo nkontena nkwana busua wo ankosere ni tia de ntwe ni tia de ano de ma nye se me ko chen tin sa de so me ne ana ya won se pa cho se sani o pa de afo ya ne se pa de afo de won se so me ne no wana me se isi ana hana betane de ti ma me mo uskana ka ye de esa ko ne mire pamu no bibia yi ya me be fie no ma ana wo kokora me kwaji ebusia wa adwuma na ye de ma wo sia sa na ma that time no be 2018 to 2019 be 8 million am de man I say e go fan ko for the meantime ka chi no ukwaji diska na alukwa ya ko diska na bia kototo phone ama wa diska na wi na ya sabet na me so takwa ho obatam so takwa no afi de na say wo ya me masem upia wo ma utimi dia nkura no na wo pia ko de bia ma dia tin wo ma opia onye le oma ko de bia ma dia tin wo ma obi di shira ko fa betan so pie ko abonta ko de bia ma wante amuma wo ma fie meba Sarah uko school to set up right as tina siye ukunu ise uba woja wo kwan 800 o mpona kafacha me woja kwan 800 ube kuma se na se misika be ka mesam ko tofun fufo e na wo de toto phones na asan ba na nchen na wo obi ane be ma wo mienu wutimi pie e kwada ba bia wo ma na kwai pacho mimi o ma me baaye no me kwa na me namfo na wo sister
na we make up otakwa okacha me say aya na the girl bi ba ho no na girl no club girl ni din kire me say man boy girl ni din boy obo ni din impra ni din hipsi o se wan wan friend say hipsi ase ni say and there wo no boy na ne na again okay ti me de me ne tutu from no one day me wo no na girl no e de ne bag buy say wo hwehwe me be e bag ben sa e school bag gibi kese ne bo na chini ntade no so ja for de ni bia no buy nti oba na me se woni wo ko adwuma na emu mo ntwen no na boy girl ni twen ya ma boy ifre adwuma buy so oba na madam Africa ni nyina na wo dem oni ne girl nyina na wo dem girl be di 1 week be da ye nyina ye nchen wo dan ba ti madam for sister na ma me na ka se wo de me fa mani to for me bra ne ho metna no wonyi mani se omo ba ye omo adwen se mani ho na me shadi ti me ko she wa me ba ye na chese omo aloke puno no omielu ai na ko ka chi efe na ye tim ni wura no se me ba ye omo atupuno ni mti omo frɛ ne ma me san no ne omo bie puno no omo bie na de na ko so inside o ma ba de na ga ne da ho no oda fa hia oda mpa so na boy ne tene nchen wo bed na obi epuno no hye dey azen tuma na ne kata no na ntuma kata dey na empa na no so na wo ne be ma ne da e na wura ho bi sa de man ka hwe na mko frefie wura ne bai eti eno na ma wo so ko pe be dai o ko dai madam for sister no ujiri bacha da bi se wa wiem de anka wo be wiem na ka ye 11 wa wiem o okay meba boache mame na wo oba wo ne na wo mienu wutimi hye kra wo ba se wo ba fa bag kese ma wo hye ne niam gum niam odi bedi 1 week ama watimi ne wo yiri mpra ya bedi 1 week wo dem wo pie ko ba ya wo dina to mpa so de ntoma kata ne ho nka mo be dey mame obuanya ne kure o kasari ya obua wo so mama me kika wo de o mini se na me kan wanti mame de o mini se plus star na me wo mafia number yem fle no achi wo bisa wasam o na me chi kosia ne pa no me na me tedua ne ma ge di sa ko e ma ne koye me a metiwa me hye me ne ma na oba me pekenke na me ama sore no makoto kenke na me de abre no je aduane na wadi sa okay kasesu yes okay boache amen o se on fresh sister ne misa no ana je atuma ma fa enim ono de ne na fofo no wo mu anya de kura be ka mo ka se no kura enti no de wo mi se ba no wo no yire no girlfriend na wo mienu na mo wo dem wo pie ko ba ya wo ba no obesra na wo dam pass wo da so ye le mami o ba ka de me na nya hwe ono ba no o ko ba bi wo no se wa de bag bi so na ade tan wa re o ko me no mienu ne geri na wo dem hu tibi da se wo bi ko ne ba bia no akra se o we de ne tie de ne so me de bag be si ha no atimi abedi 1 week mo ahwe mo ba na wo mienu wo na to aduane ma ne di one so na to aduane ma ne da be no yi ska ma to aduane wo be so bi to aduane na wo so me one so na to aduane ko sa o baba na ma no aduane ga me na wo de wo so ni bra ne kasa no wa ma me homete tata no wako na aboso menso asema wo kan wase wo aya no kura ma eti kire mu kire no na ye na mete aduane magani di wo ga ne number afle no ne mbisa no wo na wo to aduane magani wo na to aduane magani di anta ba mo na ya na wo to aduane magani aduane na na ya na wo to aduane magani me nte aduane mani ni tata aduane be na aduane be na ya na to aduane magani di o se o ye nton bibia na se sani akwa se o ne mu enti kenke woman bia ntara ba o ton kenke no makoji kenke ne bread no na me de able no awia dia na anwumre awia anwumre no makọ na me koton ma de no ba no abaji kosia no pa no na emo no de ko na me boache ga na ngasa we hwan ya boache mami mitiu se ga na wo besra wo ni abaye yi wo ye hwan ya babu di umni se na mi chichi ma besis asasa no so no o chechire mu aha di umni se on se menene wo mba pani wa na wo ebema adu ba tana mena msisi ande akwa no mpesa meni million de akwa no ye de ekoma me ma me wo akura fe so na ka wo ba na ka wo pe adwuma bi aye tata kwa na Christmas time ya ba kumasi ka me si ya ba na ka ja akwa no ya de ya saba ya ba ya na wo edu kumasi na msisi ade a amini fa akwa no kona ka wo twemu kumasi na ye de ya ba na nyina asa akọ
Mimi to free Kumasi na kwa na akɔhyɛ bɛma nkyɛn wɔ Mampɔn. Ekodi 1 week bɛma nkyɛn wɔ Mampɔn. Akɔda 1 week. Wɔ de plan bɛma wɔ Mampɔn. What they say? On a friend Kwambi case, I don't know friend Kwambi case. Mampɔn is on the kind of cry. Yeah, Pacho. I know you are that. Yes. One on the side, no one dedicated side. Okada bɛma nkyɛn 1 week. Ano kwa ba Kraman cafe. Mida kwa mamsa kwa nusa. So usa inti zadi ansa fa me de ba kwa mda kwa be 3 days kuma sa bla Christmas ya bi adwuma kwa sem kokoya adwuma. Ko horwo kwa adwuma kwa etew. Me twa wo so so bɛma nkyɛn 1 week wa na ma me ama me nya kwa ma me ko nti fa kwa no konkoya de enkoya adwuma. Ya kwa na ko so wiase ya eti wo hye bɛma ne nkyɛn no wo ba ye no wo frɛ no wo ka sɛ me frɛ no wo ka kyerɛ me sɛ wo baabi me baabi a wo frɛ na wo ka kyerɛ wo ka sakra na agogo kan kwa asem kyerɛ wo ko ba nja kwa no osonti mi tin fa na kwa na me fa se ne betini nya ko sa ku esa beta kwa sa na nsa no betena ye ana de jin se to su mi nu ba ye o di ye record e ka kyerɛ me se enkwa mi nu ema mi nu na aka no e bi te me di ne ma jin ho amenti ase da se enkwa mi nu e bu me nya me ba ona etu no so bi bu ka no record wa bo ni di ne bisa no ona na ya u ye record ma me e ka kyerɛ me se enkwa mi nu ne e bi to bi me di ne ma jin ho amenti ase me yama una be yimo hospital na be yi sana so ka teme na be yi sana so ka teme na be na ka ko na na sha nkola ne mame oba ya be na hwewan aya na na sha oba ya be na hwewan me ka kira ne se nkola na won show mu no ebedu mebi na obedie ne obedwene ho awon ti ase na ho na person chese na no nhwe nkola na me be sa obaya ne ye na me nya iska wo se na adwuma la so wala ba na se ne bo no me de misika na wa money dia wa money ntrani bia dia ne na akobo odin se nkwa na nhwe mo no ye tena ebedu ba bu be die ne mienu na aka no ebe ye won na person chese na adwuma na ti ase enti eno ahu na odi die ne no na odi die ne ha dia dia oh Sarah kasa ne de bre ne ye jo sa kula ne yo ba me ni se ne na wadwen bi nti na o kasa kire no enti wona wo select me enu no wona wo wa kire no se ti ana ne maame mo de me fam no enti na me say die ne na wo ka ye no na opese wo kire sei sister na me ntie no sha nkwala no wantu obia nso din da me wo na ne maame aka we ye de ne beto Cindy we ye de ne beto James ni nyina mu na wo ya style doggy nim ne ade phantom gini ne ade nyina se na wo guso ko bi so ane dem ka se me mpene ma ne fa ne to sa ni nua na me ka se me ko ho na me ne nya kasakasa ma mpene omo so ampe ambeto akola bia din da enti ka wo kan ye se boachi hwa wo nhwe nkwala no ebedu ba bi no be ye die ne no mienu no omo wom na be ye wonwa na apo so cheze ana nhwe nkwala no me wo amanfo ne be yi mo hospital ne enti obi obeyi no odi bi o manu mienu no a wo gbo omo din a wa ye selection ama be ma no onye mo na ho kire nti ufa ba bi ana sister amfa ba bi a de otoso mienu no kwa de ohunu na ohunu ne maame a ye pepepe ana de otoso miensa no so sa ono so de osa no me say wa gba ho kire din wa kobo die ne din die na wo gidi se oya ebe ma na ye no wanwa wonkola no on shan kola no me wo kitwa we nyina na me de akola ne da abontin so to anu ma oya we so to anu ma sole agina wo so ntoti ana maye nti eno na ma wo ka die ne na se okay boache recording no oya ma wo no ubisa no sei na adan na wo ne oba ba wo na wo nto akora ne din oba rupe no nti na wafa no wo ne nete wo su akogba adwaman ba ekwa wa nka hwe wo kokwa meke ho ba ye no wo jai de che no eti adan na wo ne no wo a wo ntu ni din amere so me wa me ntu ni din ho se anona ayi ma sa ta me na mu sha ba kwa me wo ara ma me na frem se nti akwa ne fa ntu han so ma me na frem no busa me
Sen genya no sawo baby awo. Sa woni de obetumi din kakraka akora no a. Wa be ma na wotwira akora ne din, wo free ne time wonya ntoma kakra bi, wo ba akora no ni tigetre sa na ye no waso ho ne wa wo de a. Na sen ka wo sa na ma ni nyina. Ntoma 2 years kura ma nya bi amfiri one ne maame ho. Enso watena ho awo mienza. Sara, watena ho container mu styles nyina wayi awo mienza. Mame nka masem. Watch your friend and I will see a friend Sarah Bois. For she sitting your friend and friend Sarah. What is I? For she said, Jonathan and I will be a new. No, so this I Rosie. Bois, a friend for she said. I see you do. Okay. Ampa. Okay. Ain't me bow. Me say. What say? Kwadana me and Sunny Nano. And Yadia, what shall warn ba kuna wo hono nko a na wo hwe no no akura titi ni mawramu enye so toto ne ma ba kura ka kire ma me say wa e de enti na wo ne obayi wo ne na da na ne na wo na wo hwe nkura no me no ka so me hwe nkura na oboa me be 3 months ya na se ne mama ye dia na me sani niska me sra obeta huma na ma me na ye nko na mente bwache enka eye e wa ha sei me sra wo bebre na honde ejabeto hokra yentra yanko hello chimi bisa wo me se wo be se wafa no woji tum se wafa no wo se wo wada container mu a ana ma wa be ma keto ya wo kura nui ni nyina mu wo nhwa nkoda no na ando ka se nhwa nkwa na oboa e pa na ma so hwe wo mu na yanko e be 3 months ya na se ne ma wa dia na me nsani niska every month dia na me nsani niska ba me wona ma mi ka tem se wa de nkwa na begu no so a wanye de on hwe on man kwa niska na me nya ya na me nsani niska ma no ya on famre ona ma me se on fasika bia mre no ana me fera wo se ma bia fen se wo de nkwa na begu no so na ana wo ka tem se ma ti next time niska me nsani niska na ma de ama ma me no ana wo ka tem se ma me no akobo bo sia no ko fo ka nti se nsani niska ma de niska na wa kutu etiaka no ba obi a odi nkwa gugu so hwe mama wo se wa kutu etiaka ana me sa dia wo etiaka me fasika na mama woni se nsika mama me no etiaka dia me fasika bia mba me bo esen na nkwa be na fa so a wo hwe mo bo so me wo ma won sen na wo twe wo ma won sen bo so me so na sia me sigma me insurance me ke tia me ka be 8 million ti bo so me na ma 300 na ya me de ma no sia na nyemo 300 na me de ma no se ba ko mo 300 na ya me de ma no ibi okura na wajis kana no wadi abi a wa feminist ko na bia 50 gu na ma sende hande na ma sende ma no se obai wasi wono oni na wo ye janka no wafa no woni na wo miensa enkoda no mienu na wo kasa enkoda no nya wo ba no wo be ndey ma me no de oro na aka na se no kwa kai kwa che no kwa na kwa na ma fa anya se na hwe nkura no no kai kwa na me kwa ma fa anya se nkura na me hwe mu me bo so me so ta kai se me nya bia me de me de blow mu abai na wo betimi anya ho aba ha da bai na betimi aba ha me oro de akwa kitlas wona wo me kura no oba tunishin abata akwa no twem na wo akwa na wo be 3 months na oto atwen kura me sa da akwa ko mama me na wo tu jama bi dina tem sa ma me asa wo makugu class na wo hwe wo na wo ma me fa wo ma me lo wo so ba de wo ga won tu hwe wo fa ta ne yele ma me e na fra wo ma me so wo ma je nkura ne nko ma be to wo mo agu so me ne Esther ne na be to wo wa me to ma nkura ngu so ana me de nkura na kwa yo pa ana me to wa ma de nkura na kwa ma wo me na wo ko kwa re pa ta be to nkura so wa ma ne me kun so wa ma me no ko de ho de na ni ti na me ye wade bi pass si ya hu me no ko de ho ka woni baba hu so wate say na one wo ku enti nkoda no a wanye mu omo 9 months na wo so won hwe wo mo no wakoto nkola na gu omo so o baketu we no okura wo o baketu we no ko ja akra na ko fie wonum se nka me ko ka che me nuano no mo de me aba na ma be fa nkola me se o baketu we ya wo su ya ye je ne de ma obi wakoto nkura na agu ne so wanu kwa onu bia wo fro no kwa de last one kwa de metina ka se wo be 2 years fufro na wo de minim do ne no wo ye wasa wo fufro na wo de minim do ne no wo ye ene de ono ne nim do na wo minim ende minim bre twa to a wo ni oba hia mu enam hia mu ye da ben me atekura wo mu be 3 years kura se 4 years kura ne ate 3 years as 4 years na na last one wo 2 years
So when you 4 years. Inshallah 4 years. Oh, so for 4 years, 4 years kweni. And the last kitwana on the patrol on the moon. No move to me from cause and quan coast common and I'm now far from fit baby. I want I saw more cause Santa, so be a chill. I do a mobile police station, my Quajim Colano. And see behind Diamond Colano, and a form Kobu school. I form command pen. Dabai na obetimi aba. Tade wono a wokaye no. Yenhwe se ebetimi aboa kan bi so ne aye DNA na wahunu wo gina bia se nkoda ne bienu no. Aye wo ma. Abenya ho aba. Ami se and agna gumi super because me cha fa be ha dwene mo. Fa na wo, he fa na wo. Kwa peda ba ku bi wusi ma no papa wusi mbesese a wo ba obetimi asansan akọ why mati producer na obekasa na fe yehu de ye be ye why yo me da se u ka se bi kire be ma no wo so onye dey me so on behind Diamond Clan ntinem bi a metini yetu me na afin so om ko school me free aha say no be 2 years ni nkura ni ko school da ne ma me dem kura ne bre me anam ko twa panini school fees 8 million no no so twa na me so ma na dia wo ba ko no sister pa cho sa kura no no papa na hwe me ma bi so no ne ma no so wo say sa de ma wo ne ketwa yo no ne papa ene didi ma sa ono ne ma ne bidi enti ya den na ne de wo ne na wo no all high dan so obra busumi bia obra mu sika dia ba bia wo te no ba bia kokko ba tan wo ne hona ne ma wo adan na sese wo hwe wo ba ketwa we mebi so wo mu nso na so onya bi bre wo dia wa ho ne se ma ono so abele enu nti na ba bia metini ye tu me no worshiping ah pa cho de bi peja wuti sister worshiping pacho de utwabi nde na meye na wo ye jot okay red auto pacho tramadol pacho de na utimi ye nsan kwa na me no ene watwabi ne pacho de be no kra meja ma me be fa nkra na ase na fosem me de me hokotu big mama me ka bi enye ye mama ade no chese asamra aginjame ho de menka kola keto 17 years wadi bema echi etu akwa ne nchen na bema no so kura nso so kwa no kwa na ono so kura ho san ye me nwanwa e kire se wo bema wo no wo ma me de be wo mo na so ma hwe ma me abrabro na ye bon o se wo na ho kire etu wo no na wutu e na wasa afa ko 3 it is the kura 4 ah o se na wo 26 years ene se wo ntrefo tinka no kwa ye na wode hye wani no ka wo abo so se wo be ya adwuma kwa no awem wo sa kwa akofa foforo ne na sa wo ene na wonya wadwen se wo be hye wo no mayi ah mami e se 26 years wo 9 wonya adwuma bia o maje kwa na wo kopa adwuma ye na le nkura no wa ntimi nya adwuma akura no wa ntimi nya adwuma acho mu nko school mu soro mu ne nam sa jaidia woki kanu jaja no mama hiti jaidia woki kanu ohima wonum se be ma no so kwa ne maame amwa no big mama me be ma no kra se mu kra o de mama ko evangelist naima kakakre na me hu de me yem hu pia naima ajaba ko ne se yesre ye mama ne ye papa no mo se what the baba we ase hu hia se obeja akola na ajeje mu se okay akola we from day one if family akola we nya ntete ana we nya ayi family guide okay mo guide no na akola 17 years die we mu ontimi kotena be ma so ntakola die o famu nyina me titum se amfum so bebre no wa ye de o to wo kan nyina nsi akwan mu nyina from the beginning. Okay. O maame nankasa na hima mbese mbise o maame wo. O maame we. Wa fu. Na hwan na woni ne tnae? Me nanamu a. O nanamu.
na say na bi wo na bi ti ase na ma enya na nyina na bi ti ase me na na ne de iti de wan ma me ewu ye no ka che so ntimi ne entena bi na me bi okra eni no de don ba ye kra ti ase na nso enye o papa we pa cho me papa nso o papa so afu na ma akola no ohun o hwe de storyline na ba ina boy we wa fanefo I am telling you fa akola ne fo ana hwe say you respectful pa say onu obate osan ko fa girlfriend na beka ho o fa akola we so so ko ye on so ko kwa me ke ho na wo twe ti o akola we no ohun na fa wo fa mu nyina eye titie bia wanya we no ko ye nyina na sa woni bia ban bi wona sa woni ne tina so mfa wo nya hwe ya atoda bi ya kom ma ne ma bi ma utumi ko di ba bi eye ne ma bi ana ma hwe ada ba ko ana ya na eye me ya na say we no tokwa na no kokko na nya nsani because ya nwa ana ya fa fofole enti atoda bi ya so hunu say sa wo de wo sabako wa no nko ana sa obetina mu anu watinam na nan ma anu kure ni o ya the bottom of the story na akola we wanya good foundation enti ono ana na di ni ti pempem enti de baba bi ya no di ni ti pempem na ko betimi aye adwuma wo na nan ma na ko betimi that conscience na akola we wanya sa tio that be 17 years okay what am I say enti mi bremu akola we ne pa mi hunu bibia nyina so yo eno ye wadwenche lady kakaka na menko dia me so me kan se abraboyi ye woni pa bebre tete se wo obi okran se wo ne papa ne maame da e wo ne to ha no wo hu but they have tried so much so my baba ebe si o mu yi enti na me pese me busa maame we se dia pa no no anka se watena se busa no se dia na me pe wasase so dia na me pese me de mabrabo eye ansa na wutu anamo bi ana because anamo na wutu no eye wa wo da chi o me nje ndi se sabi enipa ya wo mo ni eja ne na no nyo mo nyina no mabrabo aye basa ho konfo bebre e promuti emna bi ye lawyers e bi ye doctors a mo ankasa bo mo huso enti wo ankasa no abrabo na ehya won sam sa wona na bi na titi wo sa wo ma mi bi na titi wo abrabo no ehya wa wo sam ma menko ahoma no so na me ne kwadwobu ache ma menkasa hello mama na what to say Pato mi huyo ya na Kristo ase wadaruma wini Portia Pato mi nuni pa yo na wase wo ba kwadwobu ache afa no ene na wo miensa enkwada no wonhwe wo kwada ni nkosuku masese no ba wo ba ha nyina ne se enkwada no kwadwo ma ha dan ma nkwada no na fe wonhwe mfa wonum kosuku na waye ba tan wontimi ntin kwalai na aja wo nhwa wo no mana wo no ba ne nkasa ma ne ma ntimi ntotoye yo mama dasi Pato cho akran ina nkurano wo ne na wo miensa engineer no na panini wo me ho panini wo me ho wa kura se na me ne te ti aka wo mu mienu no wo ba wo mienu no wo me ho ti wo mu koye no ketwa no wo 7 years and 7 months no ko jan to me man so e man ni mienu wo do mo kogo no wa adwuma mu ene wo hwi mo dwane ye enti wo ye wo hwi mu koye na me ba no ye adwuma na adwuma wura no eyi na di se enkwara no ha no o ma ne nya adwuma o ma nya o ma ne me ba ne nya adwuma ene wo fra no ka se na me se ka me Portia no ba kwa nka me nye no because my pani no wo no ba wo ha ana me ya me hwe na akwa no me na me kwaje no me na me kwaje akwa no wa kwaje akwa de he ene ba ka se me se oba no akwa bia no ne ma me film ene wa kwa akọ fam timi na me ko fi onti akwa na nakora wonsi me fam wo se won hu me so ayida timi kwa na me se me ko fan no na me ne ba ene oba wo ye me be 2 months wani ne mema no ni ayi no ni kuni mi amun kuma na wo ho wo so le nsuo kura no wo fa bi susu nyale obi a wa wo pete busu ni mienu ni se bo aka se time we kwa 9 ansa na wo dwale ana me ba se wo di nsuo si wo no ya oba fa se so mo hwie nyale dia o ma ni hwie nsuo na no da ne ntokwa
Adeti me ye obekọ Kumasi ho. Akọ ne ma ne nana mo ho. E ba ta mu tie me. Tie pa mama mpa cho me tie. Obekọ ne ma no ho. Aya for me. Dabi. Ri open family ni se onya botani na mo se wi pa cho. Ana okoye me pa cho me wa fu mu nti me to ade am obi nti na me pa cho wa fa cho me. Onya hwe. Ana okoye. Ti me kwa ne nana ne se na me kan de wo enya na na se ma me wunni fo. Obi a mu wa wo fo. Na ye num ni suba nyina wo ze wo kwa ya de se wo timi na trabu su mi mienu no. Ana me de ba nti akire ya no wan se na me se kojo me ma nwale abaya yi. Nji do ba ya ne ye no wan pa ne ba bi mfa. Say wan kwadwe ni wakofa ne na wo mienu na akoka sa wo ma ne wan na nkofa. No ne wo ba ko no. Anu wo se ha ba ko ne wo ba ko na nsa na me ka sa nti akire no. Anu wo yeti mo mu so wo me da me nti wo ka wo da busa nsa wo mo no me ba ho. Me nko wo mo ho. Fena mfro mu so mo ti sei. Mo no na katia ye oju wo ye na nya nti no me nko wo se me ko pehwe. Me ko ame de akura na wo sa afre me sa age. Adam nti me ka ma na wanti mo wa ka wo ma sa anyam. Anu wo se ma me ba ho me de kwa bena ba dipani no. Me de ne ba na me wa be ko school wo ho. Na me de wo de fa na ba. Oba ya wo su wo sa anyam de pani na chi. Wo ni pani na chi. Kurano mi ba ku we wona me no ma no ni so wona ho ono wotakwa ono we so we adwuma ba no wadaroma ene kwadwo enkasa na kwadwo emra na oba senka yade obenya ho kura nka bra bi na ye nyina ye nhwe kwadwo si voice recording bi a wo ba ye ma no ne se nkoda no mienu no obere die ne no ebe ne wanwa obere yankasa so ba no no ade san komo na na bebo kwadu enti ya bese ye wura mu ne ye die ne no na se nkoda no ye kwadwo ne ma na se ye die bi eso ye no mama na ye nyina ya hwa aka no ahwe nkoda no wai wonum da chinti anga no ba no wadi ka kire die odi ka se kwadwo ba se de nsa bebo ne yam ho no bo se wa ye adwuma hunu no wo de wa adwuma ehunu that is what nsabe bone yam enkura no nya ne ma ampani ampa so me ba no so wagimi woti ko da ba bi woni na ti da sole ya bibia o wo de akire kwa no nya 7 months na wo to no kuno me so no okoye me na we akwa na ma ne nante ya ekwa enyi bi 3 years na me se me ko nkran ya ba nti wo ma gye nkura no me de wo mu bere na me ba no akwa wo mo na mba ba akoko school wo me ti to kwa akwa ni e be ko wa bo mi dua ma na nya wo no anwo makoda ne busa no Mimi mwana ma ne sama wona munti mi hwa na me ma fa nkwa na me hwe o mama o ankwa me fa o munchewo me fa munche na o be fa nkwa na me toni ama na de ma no de ba o mo mi din sa na me to sa ne ma no wa magenta ade ne pabo bi asa bo ma me hwa ma mbo ni dua boy no me ne nkura ne da bonten me wo kitua we operation na me da bonten bada nkura ne me sa wo dia wo da bonten din de to nkura ne so Wofuri me ba ne nchen no. Mama. Hello. Mama me wa ha o. Me say wofuri me ba ne nchen no. No kwa na yin omabusia fi ono. No onya ba bi na. Wo de di na chi. Na fa nkra ne na woni ne nkwa me say obie no. Me say wonu nti akra ketekete ne na ka akire. Akra no me ba pani ne kwa che no. Me de boade banche. Na ma enwo konto mire ne ma tete ne bottom ma. Sam de koma nkra no. Because esi woni ho na me de kwa na ho na me de koma no ne ba no ko dabi mami fa ja no ko wonu mu obi oba ba di asem fa no me say na me bo me na me isu so mu se wo wi asa oba ye wo bo me bia asa bo ku dia ese wo fi o ti mi ta me le wo fa kwanti mi na na mo ye se me metimi awo ana se me ni mi kunu na ti a me kwa na boy me dai mami so mo pa mo me free baby a me na da jai mama wo se me na ko ya bra wa sam ne fia betra ho wo de ne man ta ho wa tie no wo de ya wo sia na da ko ya ko busa kwa na se aba no sha no de sha me nti na ba ta no wo ma fa ba me ma wo le ko na be bo mi dua
no de shame na nti na ba sa ba no otimi free me ba no ko wa akọ ya adwuma o ka je so otimi free o ba na nhye no kwa ya nsuo no wanya accident ya nwu a e wo bu nsuo no ko ponti wa ba woni fo na sabu nge na dua ni nya wa kura me wu ya operation we na me double nti na me na ya ma nti na me bo ni dua e de anya wa mo ko da me ba ni nche no uja me ni bo dua na me wa djuma ti na me madam ba ya me ka kire no no ana o se o de me wu papa bi o be kwa mama kwa akoda ne eno misua adwuma so me a susu kakra na me de oni me ba na te da sole ye bi to tin ko da ba bi na o tun nan oba na me ba to chimi no sa age no eto o ka de kwa ni me ba na wa pamo me bet na ho cha no wa pamo na boy ni me hu no ma na metimi na nam wo na me hu no on hye nkra ne nso mama wo to oni ko oja nkra ne ho ma no no ana ko se be ma ho ho o ba na ti ana wo ko ni fi o se onya ba bi nchena Mrs. Atama also me pay for baby. Na me ko do watching na ti ana. That man na da ya do printing press of Fantini town na we. Usi woda. Mimi so na ti mini mo an. Tira wo bi ku wa ka che o se me mabusuani afa na didi na atem. Eno so na ugina na ade pamo me didi wa atem da. Me ba wo from mo me ni si ni ne mama no. Wo wanu na be so wo posia. Wa do bo dia nya wa. Wa do bo dia wa nya wo. Nyango ba kwa ni se me ni fo. Mi ana ba na dia akora no. Ma me ko da na ye. Na nka oba me ko be nya mi denti. Ana mbe dia akora na me no watena na wuti mi frame phone so na wa ko na wudi matam. Na wo buru ni nyina. Ba ko du na wo bo ni nyina. Wo de wasa ba bra ye o. Ma bo me na atem di na me de bra no. So you were recording. I'm for recording in bra ma. I'm for recording in bra. Hello. Mama. President osi twasere no wurawura no a wada mama nya wo ho na pabre na ene kwadwo emra na wo de yenya nkwala no DNA na fe yemfa de danto de da wai na nkwala no de ne ma because me kwabo no na menyim bia ode me koma ne maame na makowo ho bako wona ne wa no na ade abre no ele na o kan ye se won kan se kwadwo bankwa wonu enya nkura kwadwo batema bodua kula we mi ensa besi ne ka kwadwo buachi abonyina betimi akeke dia ato ebe na no wo se won kan ye se wonye die ni kula na nkura na nya wo se nkura no enya kwadwo eje kwadwo buachi ma bodua ande men ka se men kan ye nanso atiti anabo ne de me fam me da fiem so na me da kita na we kita wo se wo buru nu ya no ne ade ye ne be pe de wo Sasa mde na ache numu na ne efita kwa aba foforo no mama ya busi le wo mra uska busi le wo mra sa ya nkura no na bla miska o ma miska kura blu wa yi ya ya da na osumi mi ensa mi edi bonya na na si kan kura o series na ade ma me ada o ma miska kan kura o kan kura miska bi me na series na ade ma me ana o ka che me se obi a se me nya iska na me fa no kwara no so wo no ja kra no ofie dia wonu obi a wo no na se na hihye ho waka na se ne se ayi wo ka che kwaje wa che se ne mane yale no wo mre o musika ka no ti na me kasa waka che se wo mre o musika ana ma mre che wo ba tun kana se be busu ni se no wo bia ana me o fra no wo de na ma na me se o ka onya de me fra mba ne ya fa nkora no no am ti daddy o mama iska man dia hem kora no waka me ba ne se ma won fa sika ayi ma me ne so na ma me ko ji aban bo sia to de me be ko sia no ni ni kru no akoje be ji me fa ni bia ne be ma no e di o fa ko mama me no mama mpacho voice note na was send de bra wo no e duabo na e wo ho me ba ta se voice note na send de bra wo mu atem de die ne duabo ne die ne nyina e wo ho me ba ma me funu se da wo so a awode ene kwadwo enyina empeda na mumra na yemwa mu na yenye die ne na yewunu bia enkoda no koda da chinti ena ma me ka no seye wadaro mapa why
ana omu me no asam na wonso ye batan se be ya wonso wani krotwa wi se besamu bi enti aya atachire ne bra why ba tomate me da si bebre ante o say Mario ani enu be ko ntam wa ko bisa ho asem why o to hen sisi ade me den kula na wa putoja ehe fa na una na fie no wo epese no na na kasa fanti newton ha ya je pon atwen ne wo be ko why ye minti min ka bibia kase so come me ko share video no ba ye ne ewiase na kasa no say if you stoop so low baby abusia u stoop so low obia e de we na ope sa branti anasa baba wa 17 years ka wodi ade yi e kwan fa wode ka mi wani ana ko ya 20 anasa 21 bi mpo 17 years wo da so awo school mu a wo ko school ohiani wa mobro esan say wo maame anasa obusafo nyina gu one room a ho kire benti no be me bi ayi nensa any man and as another man is giving you a helping hand, so you want to grab it. One shine no and son on our share a brand and osia juma and yes or ye juma osia a juma today no bell or foul Bema suma ho ya when to say so when your man or be show ingenge patu papa abusia ega se unyem mame, woman, yes, say, mammy, no. You know the person. Nipa won anything. You know what the person can do. If say he's capable of taking good care of your child, I was here. When I need to know, I was maybe I want this. Oh, miniska. Maybe I want that. Oh, miniska, and I'm the amount. Meanwhile, another amount. Na akwa na de be wiase amutu no kra na me yempanifo abwetima kire kom no kra no mo bre na ba kwa be ka ho onu no onim se ade ache onim se ade asa onim se ebi ni fie ekom de na nu so obesu enu na obetima hwa na na anase sa akwa de be wiase no ba be responsible ana se hoko page me papa bi aye na baba wa wetimi asi so Utimi ni bema ekokoda even the same printing press form na moda ewie che na moda no kwan so won san so so mo san so si wagedem abusia si wagedem yo e den sembeba enka kofo wa kwahye pom forest no mu sim even sambi toilet so kwa kofo ye wo so public toilet nkofo ye wo so decided we are because we stay away from it for just a month and I say 2 months client to be said day within a month that's who have it maybe 3 times cry one penny here from January to December one mess about kumpo inti eno no sanke ye enkwa and I say nke no na ma kwatenten a I swear kama chebeche ema ke wuntem da ye be chen ama kire se ye be hata ewiem na brante no so wo hu so ye wo su ye adwuma kwakofo ba ato hu so esan so be ma na assurance so onyema obetimi ahwe bra famous stadium ba so wanchi famous stadium wo wate so kwakofo ba bosu bron wase ade a woni no you shouldn't go and claim anything that you don't own ebe ye che na pressure na ba wo ma afa na kwakọ she koma mo o ko pe na wo ma mi gina nchen baby a ko pe na wo ma mi gina nchen se meba na kanie ana wo sha plans no na wo ma mi gina nchen se da bi kan say ye nya isa de no emrofo na bo mo bra na evie na wo so mo rest no mo so mo timi nya mo peace of mind afa ya ansa ene so de kwa fa ya trouble aba ka afa by this time ka brante we anka wutimi eye bibi e de bibi be fie mo ma mi so ni je ka se o ma afia so ji bibi se ko to onhira wo ti wo de afi bia mo de e ba foforo be wiase e ba no so be wiase mo hwe nkura no ko ma me ho me de ko ma me ho me o ma me ne ko nyi sem o ma
maame anyway na baba wa no so do won hwe ne huye wetimi aka che be ma say ono enkra mienu no ebe no wa so be die ni na me na okasa asem che wo yo ba no kwampo wo na obi ka asem ne sha aka wo de na be eto de bia ase like ye ma no sorry to say ase ye bibia we are so selfish ye hu ne say ade a ye de be ye obi no ye hu ne say it's normal the person should take it normally like just say on fa ne say enye bibia meanwhile say kan nipa no na ye ni bibi kitwa bi mpa nunkuntwe man kwa ne nunkuntwe jealousy go shape afi no ma be twimu at the time no and one more ta omunjaye ye de wa enye odem me fa ne unua wona kwa be me be ka asase mi kire wa ka jo say e man mienu no me man mienu so ka ko e di enya ka sa de no kwa na san kra mienu kwa o sha se wo mo twiti o afei na so yi ne nya wo be pre next time so wo na ba bi ma uhu be ma o ka sister be ma wa she kwa wo di uti ne e be fan chen baby je nso ye wusu e ma your life hu hia ye ma education e hu hia e school na ye kɔ no ye fa yan kɔ se nkɔtwe mpana ye fa yan kɔ even so be twekora atwe no nyansam won to mam apemfo ne kɔ do munya mfie dumienu da sem abusia me fa we sia say that say never some say dey shemu ebie mu remember we say like na channel subscribe me that's Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.